So kahle kahle ubungoma wena uthi we are confused. Umngoma kakhulu. And uthi wena ubungoma izangoma sisebenzela abanye abantu. Okhokho Abadayisa ngezipho zabo. Usekhanda umbango between ingilosi obumnyama ingilosi yokukhanya. Yabo. Bese lapho ngeke ungabe usosizini. So kahle kahle wena awusisi sangoma. Hayi angisasisi sangoma. Sengabulahla lo moya lo. Kodwa wawuyini. Ngangiyiso. Sengawulahla lo moya. Ngacela intethelo labantu bamba ngene ekukhanyeni. Mawugunda inwele usuku usuhlambuluka uyigunda zonke kodwa kuba nento ezenzekwayo zakhona. You understand? Okay. Mina ngithi okay abantu abafunde ukuphupha okay isikole asisho ukuthi hamba uthwasa uthatha amabhayi uthwasa kumuntu. Isikole sithi fanele ufunde ngesiphiwo sakho ngento wayinikwayo uNkulunkulu. Isikole leso hayi ukuthi uyothwasa. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef, and I've got this gentleman, Sawubona Bhuti. Ngiyapila. Finally you are here. Hey, qineni. Like finally, you know, I've been looking forward to interview you. I've been looking forward to sit here and talk to you. Hayi sengifikile. Ngiyabona uyatrend ama-video, uyakhuluma, like busy. Ayikakhulu. Uyaphila kodwa? Ayaphila khona kufana. Awu nami ngiyaphila. You know what? Let me not take your shine away because this is your moment to shine. Please introduce yourself. Who are you? Where you from? And what's special about you? And then you are more than welcome to leave your contact details in case after this interview some people might want to contact you. Okay. Igama lami uNkululeko Mlondo. Abanye bangazi ngosikhokho, abanye bangazi ngomathambo. Ngisuka empangeni endaweni yaseSikhawini. Inamba yami 065 657 2113. 065 657 2113. Thank you so much, Usuka Empangeni. You know what, I don't take you for granted. And I'm honored that you did accept the invitation and the ulana namhlanje. Nizwile ke usichazile ukuthi ubani igama lakhe ubizwa ngomathambo, abanye bakwazi ngomathambo, ngosikhokho. Abanye bakwazi ngosikhokho. And why bakubiza ngomathambo and why waziwa ngomathambo okanye ngosikhokho? Umathambo kwakuyigama lami ngisemncane nje. Babethi ngiqinile, kuswele kumathambo eqhude. Okay. Kwase kuthiwa agcine kuthiwa amathambo yabo. Kodwa ngiswela nje babethi ngiqinile nje ngisho udlala ibhola nje ngangirafa nyana. Bewudlala ibhola uke wadlala irugby? Ngayidlala irugby bengidlala esikoleni. Okay. Kodwa ibhola ngilidlala nje esikoleni nasekhaya. Okay. Bese uthi usikhokho ke linomtsizo kancane ke. Kwabuye ngidlaliswane nje rafanyana. So nje linomnando omkhulu ke lona. Oh, okay. Ngitshela before we start because okay, our theme today esizobe sikhulumela isihloko esizobe sikhulumela phezu kwaso. Yes, there will be questions. Ngifuna sikhulume ngobungoma. Okay. Inkolo kanye nobunyanga. Yes, I will have questions. But you're like an overview. When you hear these words, ubungoma, ubunyanga, inkolo, kufikani kwenu ungasipha nje iqhaphu bese siyaqhubeka novuthondaba. Okay. Makufika lokho kufika iAfrican spirituality. Meaning kufika ubuntu bethu nemvelaphi yethu neziphiwo zethu ngokuhlukana kwazo. Makufika la topic umngoma, inkolo nomnyanga. Yabo kodwa sengahluka ukuthi ikhona kuphi kuyiphi department, mhlawumbe uyalapha ngamakhambi, mhlawumbe uyalapha ngani ngomthandazo, ngokukhuleka. Kuningi nje. Sisakhuluma ngakho. Okay. Asikhulumeke manje ke. Uyisangoma? Angisisangoma. Uyini? Ngi spiritual teacher. Ngiyafundisa nje. Futhi ngiyalapha ngokomkhuleko. Okay. Nangokisana abantu emanzini. Okay. So awusisi sangoma. Ngangisangoma kodwa sokhuluma ngakho along the way. Okay. No, we can start talking. Now we are talking. Okay. You already gave your overview ubungoma, inkolo, ubunyanga. So asikhulume ke manje izinto ezu3 la. Okay. Umngoma ngabe sangoma.
for 3 years kodwa ngathwasa egodleni ezu3 you understand Hey, what was it got on ezo 3? ngathwasa egodleni ezu3 esokuqala okay khona ngafunda ngifuna uqamba manje ngafunda khona ngangisangoma ayikho into engayenzanga ubungomeni you understand umndawu ngabenza isithunywa yabo kuningi nje esakwenza esigodlweni yabo kodwa ngangihlezi ngithuka ukuthi why njalo ngiyaphahla ngemanzini siyaphahla sayibiza ngisho idalo ehlambulukile njengo wonke umuntu eyenza nje ukuthi enze njani so kodwa ngiyabona into zami ukuthi no ziyavaleka kunalokho ngishona phansi yabo so ngase ngabona ukuthi no kwafika umbono kumina wathi no labantu engibaphahlelayo basemgodini basemajele you understand so mawuphahlela umuntu osejele umcela imoto umcela inhlanhla yini engakwenzela yona because uzonginika usizi nenhlupheko so ngadecide ngathi no kwasokufika into yathi no wena kahle kahle awudalela ukuthi uzosiza abantu bakini wena fanele ubakhiphe ubasuse lapha ube ufaka ekhanyeni so ngabona ukuthi no ukuphahla angithi kumancane kuphahleni angiqala ukubakhulekela ngibacela intethelelo cause bona kakhulu besaphila emhlabeni yabo so ngaqala ngaphahla emva kwalokho ngaphuma esigodlweni ilapha engabiya khona umngoma kodwa ayikho into esingayenza esigodlweni bekwenziwa ngisho izinto ezijule kakhulu you understand so umngoma ngiyabazi ngize ngithi ngitshela abantu ukuthi umngoma kusukela kokhokho bethu babethwele yikho babethwele okay yikho namhlanje kunezangoma okay yabo ukuthwala kwabo ngizoyenza example nje ngizokwenza isigubhu njengesigubhu samabutho ngizokwenza example ukuthi kulento iqale kanjani okay yabo so lento okhokho bethu babegange kakhulu babe nezigubhu benza izinto semngomeni so mayilokhuzana mayenza ilokhuzana isigubhu lo muntu ngizokwenza example samabutho ufike behambe khona into ezithakwayo noma ngingisho ukuthi kuthakwa ini kodwa besikwenza nathi fike thaka umuthi othize bese behamba bogqiba noma emahlathini amakhulu asabusayo yabo mayebagqiba lamakhulu asabusayo izohamba lento ithwebule njengezimamba lobo bomngozi ilwane zomngozi iyadlula bese emva kwalokho after isikhathi uyahamba uyosilanda usingenisa ngathi ungenisa abantu abadala bese uyasitshela ukuthi fanele sidleni yabo usitshela mhlawumbe enze example sothi sodla inyongo yenkukhu okay so kuzoba nama department athizeke isigubhu somdonso isigubhu sinokudla umkhulu wakho loyo you understand so mase lokhuzana mayeseshona umkhulu wakho ube seyombatha kuwena ileyo nto ke imimoya isihlangene kuwena yonke lemoya ezilwane lezi sekuhlangene kuwena bese wena uyaphupha inkukhu zempangele uthatha inyongo ugeze ngayo usuyivusa ke lento ibona umngoma buqhamuka lapho umngoma uthi usuyisangoma ilapho osuke bevusa khona izinto zomkhulu babo yikho izangoma eziningi mhlawumbe 80% South Africa ziyahlupheka zinosizi mazuba ube isangoma nje successful fanele uzube nezigubhu igubhu lezo khuluma ngazo igubhu lezo ithwalo nje so kuzube isangoma successful kumele uthwale basically ukuthwala vele because usuke uqhubeka nezikhwama zokhokho bakho okay kodwa mina ke ngayiyeka lezo zikhwama lezi because awunazo sathi nganginazo so ngase ngelokhuzana ngayihlambulula ngabacela intesela ukuthi abaphume manje kuleyo nto abangene manje ekhanyeni webhayi kuzofika isiphiwo sami enganikwa uNkulunkulu ngqo kuthi ngisebenze ngaso yabo so ngase ngakwenza lokho kwase kwafika isiphiwo sami mina bengugedle bengifana umuntu ogedle kodwa sizokhuluma ngakho lokho kodwa umngoma kuwenza ukuthi uqhube konke okuningi khona umthandazo khona ini because ngathi uconfused makuthiwa usemngomeni because uneziphiwo eziningi zayisebenza ngabantu abaningi you understand yabo kodwa nje okukhulu umngoma kuyingozi angifuni uqamba manje kuyingozi kakhulu yabo kumele uhlakaniphele ngalendlela yabo because even isho asikho njengesilwane asikho isilwane ekuthiwa nesiphiwo ngisho ngasikhanda understand esinesiphiwo ngizokwenza example makuthiwa uyogcabela inhlanhla mhlawumbe ufuna inhlanhla mabegcaba so bekufaka isilwane bakufaka isilwane ukuthi sikulekelele ukuthi uthole leyo nhlanhla hayi ukuthi usweze inhlanhla into esizoyenza sona sizohamba sithwebula abantu ebusuku silala nabantu yikho abanye abaningi bebizwa ngabathakathi only to find out ukuthi umuntu ufuna ukuphila yena kodwa ubizwa ngomthakathi it's part of umngoma lo kodwa abantu abakwazi lokho
yabo Teach them. mina ngikhuluma ngento nami engibile kuyona angikhulumi ngento mhlawumbe engezwe ngabantu social media kuthiwa ukuthwala ngikhuluma ngento nami engibile kuyona ebesebenza ngazo nje kakhulu so ngikhuluma ngeunderstanding yabo ukuthi asikho isilwane isilwane siyatshontsha sikwazi ukutshontsha kuphela yabo even ngisho labantu abathwele aba-understand lokho okujula bazi ukuthi nje fanele uyothwala kwenzeka izinto yabo kuba into kanjalo nje. So tell me here, uthi ubungoma bu-confusing. Kakhulu. Why usho njalo? Like, I want you to go deeper. Not ukuthi uveze imfihlo. Okay. But awuzothi ubungoma bu-confusing because sinezangoma eziningi. Kakhulu. So are you saying ukuthi, if I'm wrong, you correct me. Okay. Ba-confused lezangoma? Not necessarily ngathi ba-confused. Igama elibi lelo. Okay. Yabo. Abayi-understand umngoma. Okay, athi ngokuchazela nje ngento elula. Umngoma omkhulu bethu bahamba bayothatha into thizeni babethatha inkalisi ufuna kuba unyanga. Understand? Wafika wathatha into thizeni ukuthi imsebenzele ukuthi ebe inyanga. Wathatha isiphiwo sakhe wasilokho exchange. Wasinikeza into kanjalo. Okay. Once wathatha intembi lento lokuzana isiphiwo sakho awudalelwe siyashift. Yabo bese usebenza ngalento. Mawusebenza ngalento mhlawumbe uwenza zona igubhu wenza ubugedla usuku usebenza yikho kuzoba thothi ubaba wakho njalo umkhulu wakho ubaba wakho idlule kanje because usedlulisela lo muntu lo naye owathathwa lokhuzana yabo so mawusebenza ngalokho ilapho usebenza ubokunaka abantu abasebenza ngegubhu bakhonze kakhulu unokukhohlisa phakathi futhi ngatrick ingqondo ngakhuluma nawe utrickeke nje understand bese shona leyo muntu naye uzongena kumzukulu ilapho esizosebenza khona ngomzukulu wakhe through umngoma uzothi hamba cela ungithela amajazi understand cela ungithengele obuhlalo only to find out lobuhlalo lamajazi lawo yena usesebenzele omunye umuntu so lo uthi umkhulu uzongena kumzukulu umzukulu then umkhulu uzobetshela umzukulu ukuthi ngicela uyongifunela ubuhlalo ngifuna amajazi only to find ukuthi usebenzele omunye that's what you say kanjalo proceed bese umzukulu ethenga konke enza konke baningi abantu abasengenze konke abakushoyo ebusuku ufana nomkhulu wadayisa ngomzabalazo wadayisa ngesiphiwo sakhe naye manje useyasebenza kodwa through umzukulu ukuthi kuhlupheka umzukulu yabo lapho yikho umzukulu ngisho kuthiwenza uzokwephuphuma umuzo omkhulu omuhle usuke vele esebenzela omunye umuntu ophilayo emhlabeni njengawo so izangoma isebenzela abanye abantu zisebenzela abanye abantu asebenzela abantu bakubo yikho behlupheka usuke kufika umkhulu wayeqamba amanga vele esaphila akusho ukuthi mawushona uyisigebengu okay interesting akusho ukuthi mawushona uyisigebengu mase ufika ngale uso right understand ufika uqhubeka nobugebengu bakho you understand up until kufike leso sikhathi leso ukuthi nawe ke manje usuyahlanjululwa usubekwa ngale usuyangena emndenini you understand so izinto lezo abantu abangayinotice yikho izangoma once wabe izangoma masubuya izangoma South Africa yonke ziyahlupheka imajority yazo yabo ingoba zisebenzela abantu babe lokhuzana ngeke ngithi mina ubokugada amaphupho akho ngeke ukuthi yabo amaphupho ongawenza ongasebenza amaphupho ukuthi uphuphe ekhanya kunelanga cause ngenzeka ukuthi mina ngithi uphuphi lada ulenze kunelanga nje uyalenza ilada ekhanya ba mina ngiphuphi lada kodwa leli lada leli mangilenza ngilokhuzana kumnyama mase sihambe siyohlola kodwa kukhalela isimo selada thina so2 fanele senze ilada nawe fanele senze ilada usuke ehlola umoya uqinisile ngizothi ngilenza kube emnyama kakhulu uthi ulenze nakukhanya kodwa abanye amaningi bazobuka iphupho nje uthiwa benze ilada uyenza lapho kade uyishapha umosha kakhulu naqala yikho amaphupho fanele ukucinga iphupho uanalyze hayi ulicreme njengokuthi uphupha lokhu uqonda ukuthi akunjalo la kucinga iphupho lihlaziyo mina ngisebenza ngawo veleke okay asasingayi lapho sizoya lapho so kahle ubungoma wena uthi we are confused umngoma kakhulu and uthi wena ubungoma izangoma zisebenzela abanye abantu okhokho abadayisa ngezipho zabo yazi mangaso ubuke abantu bakudala bawutshela ukuthi umngoma into efika manje yabo angisho ukuthi ifika manje sekuzalwe thina kodwa into nje eseduze nathi you understand ingo babungekho kuqala
babungekho uqala babengekho uqala umngoma babungekho umngoma kuqala babungekho kwakukhona kwaku-specific ukuthi uyinyanga uyathandaza ukanje manje umngoma abanye abantu abaningi uthola ukuthi useyathandaza nakho usekhanda isilwane futhi understand usekhanda umbango between ingilosi obumnyama ingilosi yokukhanya yabo bese lapho ngeke kungabi sosizini you understand yabo cause umngoma kujule kakhulu kujule kakhulu cause even ngisho nazi lezilwane ezisebenzisayo noma dengisho eqaleni ziyatshontsha yabo futhi ayikho lento ukuthi wazi ukukhanda isilwane ukuthi sikusebenzele isilwane sisebenza ngento zabantu ingoba uyafika wena enyangeni noma esangomeni sifike uzofuna mhlawumbe umuthi wenhlanhla thizeni sibone wena mhlawumbe unenhlanhla ebusiness ngenza example sikubona ukuthi yini inhlanhla ebusiness lo kanje kodwa yena wazi uconfused awazi bese ngithatha uhamba ogeza lapha ngikwenze ngicabe ngithatha insila zakho ngifake esigujini yonke into ngenza esigujini sakho sengiyathatha nesipho sakho sebusiness engisibeka la kuzofika umuntu osafufuza osaqala ibhizinisi lakhe wena sangunikile ziyenzeka into zakho ngenhlanhla yakho noma mawuthanda abantu ukwenzeka kodwa kofika umuntu ezolokhuzana ozofuna ibhizinisi lakhe elikhulu ngizomthatha lesigubhu ngithatha wena ngiyamnika ngithamba usebenza ngawe ngihamba usebenza ngawe likhulu ibhizinisi lakho wena uzophupha uqasho ilabantu mabevuka umzimba ukhathele bathi bayaqashwa kodwa abazi ba-applya kodwa bayasebenza ebusuku yabo ingoba abantu ngeke ngithi mina abantu aba-analyze amaphupha abo yabo indaba zokuthi uhamba uyohlola uyobheka izinto leyo nto abantu they hungry for power manje bafuna ukuba ogobela abakhulu bafuna ukuba indlela enkulu uba indlela enkulu uwenza ama-sacrifice anzima kakhulu ayikho lento okuthiwa futhi kuney'thwalo ezinhle isithwalo sisebenza ngespirit ispirit siyakhula ukukhula kwaso ngeke ukuthi ingane adidla idanone ina-6 isazodla idanone ina-19 no ngeke ikanjalo-ke ney'thwalo let's do a chess because you are bringing things so tell me here as you besikhuluma ngomngoma usurathi ngomngoma asingaqhubeka manganenkinga no anginankinga mina okay this is your time umngoma-ke into engilokhuzana enye into futhi ubokunaka eSouth Africa mina ngihambile igodlo ngihlalile nogobela you said how many sgodlos ezu-3 so bewuthwasa endaweni ezu-3 hayi same time ngihambile ngaphuma kulesi ngawungena kulesi ngasuka kulesi ngawungena kulesi why ingoba sokuqala angifuni uqamba mangikhona angasizakala khona cause empilweni ama-challenges iwona kusiza empilweni ukuthi again wisdom so ngeke ukuthi sometimes noma nakho kade ngingahambi kahle esigodlweni bese ubheka ugobela kakhulu kwakudaliwe mhlawumbe kwakudaliwe ukuze nami ngikwazi ukufundisa abanye abantu abakuleyo situation angibhekene nayo yabo so ngafike ngaseba indaba yey'thunywa yokuqala okwesibili kwakuqhamuka ikhehle lathi shuthi lona lifuna indaba yemithi understand yabo emva kwalokho ngangena esigodlweni esasi isithunywa muthi you understand kodwa hlezi bethu abantu wena unamandla kodwa angaboni lawo mandla le angizwa lento so ngakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ungilekelele ukuthi nami ngiyithola ukuthi nguba angiyazi nami angizazi yabo so wasiwa inhlanhla leyo kwangithathwa ngiyisa ke esigodlweni leso engafunda khona izinto ke that was sgodlo number 3 so esigodlweni number 1 wahanjiswa ubani umkhulu or hambela mina nje okay isigodlo number 1 kwakuhlezi kuthiwa okay unaleyo nto unalento omngoma because ugogo wayisangoma ugogo wayethandaza ugogo wayenesonto nje elikhulu understand futhi isangoma elekelela abantu so kwathiwa lento yagogo wakho lento yagogo ngihlezi ngiziba kodwa ngiyabona ubani okutshela lokho awukuhlola nje ngisakhula obe uthanda ukuhlola phela uhlezi ubheka okay proceed yabo emva kwalokho ngathi no hayi ukuthi ngagula mina ngahlupheka ukuthi ngigulise lento ngabona ukuthi okay yazi lento athi ngiyenze manje ukuze mangikhula ngizoba nezidingo eziningi mhlawumbe abantwana umuzi lana yonke into manje isikhathi sokuyothwasa ngcono ngikwenze manje ingangena kanjalo ke esigodlweni tata le khona umngane wami ke esahamba ke naye sothwasa naye yabo wahamba nomngane ukuyothwasa sahamba naye sothwasa noma naye wayehlushwa yilokhuzana ezinye izinto you understand okay sahamba sothwasa ke sathwasa only to find out ukuthi kwaba nezilezo inkinga ke esigodlweni nami futhi lento yami yayifuna into engathi umuthi lona lezilwane
So ngase ngaphuma ngazama ukuthi ngilokho ngihambe ngathola sesibili ke sangifundisa ke idiscipline kakhulu ngifuna uqamba amanga kodwa nakhona kwangayenzeka ngandlela le engifunayo yabo up until ngize ngikhuleke ukuthi no sengifuna manje ukuyelokhuzana njalo sengifuna uNkulunkulu engitshengisa ukuthi uba uNkulunkulu ukumayitshengisa ukuthi uba ukuthatha ukufaka emgodini ethi phuma waphuma iwisdom lapho ke hey yabo yikho ngihlezisa abantu yazi wisdom sikhanda kwaSathana Okay. Cause ungena emgodini ama challenges iwona khanda iwisdom yabo so ngahamba ama challenges amakhulu ke lapho ke leso sigodlo kakhulu kodwa ngibonga lokho ukuthi ngafunda cause egcineni okubalekile ukufunda yabo Okay, so wena isigodlo number 1 ukuze ungene kuso wawuhlola. ngangihamba ngihlola nje Okay, good. Isigodlo number 2 okay ngadirectwa omunye umama isigodlo number 2. number 2 ethi hayi kukhona lento yakho laphana izinto naye wayengathwasi khona kodwa wayezwa ngalo gogo yabo ukuthi uyasebenza avuqa manga wangifundisa into eziningi lo gogo Okay. yabo Fine. So I want ngifuna sibe ku line so you Okay. so uthi wena isigodlo number 1 waya khona ngoba uhamba uhlola. ngahamba Then kusho ukuthi inhlolo yakhe yakutshela ukuthi kumele uye ngagcina ngihlole kulowo muntu agcine ngithwasa kulowo muntu okay. Number 2 waphuma ngithi la then umunye umama wawuyohlola nakuye. hayi ngase ngidirect omunye umama ke oseceleni Kuza kudirect wahlangana kuphi naye? ngahlangana naye wayenenkinga emoya Okay. wathi naye vele usafuna ukuyilungisa imoya But fine ngiyayizwa nje. Wahlangana kuphi nalo mama lo? ngahlangana esigodlo sokuqala ke Oh. kodwa yena engakalungisi ukuthi ahlangana yabo nje izangoma siyahlangana ezinye izangoma Also then wase so nahlangana nje nisikhulumela then wena wasi waphuma waya kula leso sigodlo lesikhosi sasebenzisa umuthi sisebenzisa isithuna ngangithi ngase ngifuna umuthi into ekanjalo Okay. into yami esifuna umuthi yabo ngathi okay cause la wangasetshenziswa umuthi kwakhulekwa nje kodwa ngoma you understand Okay, fine. Then isigodlo number 3 you prayed. isigodlo number 3 ngakhuleka ke nhlanhla leyo kwafika omunye umuntu kumina wathi lo muntu yazi khona omunye ubaba ongakusiza kulento Wafika kulo muntu kuwe ngomthandazo ngephupho or physical. wafika physically only to find out ngephupho futhi bamrecommenda Oh. Okay. ngase ngaya kuyena ke kanti laba befuna ungifunde ngempela ke lapho ngafunda khona ke So kuleko ngeke ngize kuthiwa ukadusho na ukuthi umkhulu uzofika athi ukuhlala amajazi. So wena abomkhulu bakhe akazi bekubonisa indlela wena bowuyibonela ngoba uyohlola. bangibonisa phela indlela sengingenile egodlweni But before azange bekubonisa. emaphushweni bebengibonisa ngokuthi mhlambe ngiphuphe amabhayi ngiphuphe ubuhlalo yabo ngiphuphe ngisemfuleni yabo lokho kujwayelekile nje owazi wonke umuntu ukuthi mawuphupha lokho useqonda ukuthi bengikuphupha lokho Your story. Okay. So now I guess phuma kumngoma. So kahle wena awusisi sangoma. hayi angisasisa ngoma sengabulahla lo moya loyo Kodwa wawuyizwa. ngangiyiso sengawulahla lo moya ngacela intethelo labantu bamba ngene ekukhanyeni So uyakwazi ukuthi ulahle kanti umoya wobungoma. kakhulu Awumchazele kakhulu. phela umoya womngoma aboma bethi imimoya so kuyimoya ebisebenziswa umkhulu bakho yikho kade ngisho ngegroup ukuthi sinama department khona esomdonto khona eseyinhlanhla khona esani khona esamabutho so mayiseshona umkhulu wakho loyo mthwalo oza kuye yikho abanye mabekhuleka mabephahla njalo kwavele kusindwa amahlombe eshaya amaqolo bakutshengisa ukuthi omkhulu bakho nokhokho babe nemthwalo abanye betshela ukuthi shuthi into enhle leyo yabo kanti bakutshengisa banemthwalo kusamele idilizwe bahamba nezithwalo so leyo moya lehlukene ezigubhu ileyo sisithina imimoya abantu bathi imimoya kodwa aba understand ukuthi yini le lethu imimoya ileyo ke imimoya leyo yikho abanye mawugeza thothi ugeza ngenkukhu noma inyongo yenkukhu iyavuka bese yaqala yahlupheka eqeda ukugeza ngenkukhu siyaqala yahlupheka ingoba usevuse leyo nto kanti yena usafuna ukuthandaza lento isafuna ukulwa yona bese kuba umbango udala usizi nenhlupheko
So labantu abahluphekayo especially emngomeni bahlushekiswa ile moya le. Kakhulu okhokho badayisa ngithi mina nami indlela engisho ngayo badayisa ngomzabalazo. So what's your advice to them? Ukuthi abantu abaqale befocus emaphushweni abo. Futhi ungafocus uyoqhamuka ukuthi ngiphuphe ilo analyze iphupho. Understand? Mina ngisebenza ngabo bayafika abantu ngibalekele namaphupho. Bese enye into ube disciplined mawumuntu. Ufunde indlela yokuyiphatha. Iyona ebalekile because ukuyiphatha kabi unyusa le moya emibi. Fanele uyiphathe njengomuntu. Ngizoyenza example nje. Khona okwafika kumina wathi mkhulu yazi naka sengihambile ngalokhuzana ngaqhuma ngaphalaza yonke into kodwa manje akulungi into zami. Understand? Manje inkinga yami ngijwayele ukuthi njalo ebusuku ngiphathwe ikhanda ngiphathwe isibhobo ngize ngilala ngabo 3 no 4 sekusekusasa. Ayi ngathuka ngathi esho nje sebahambile abantu. Ngathi mina ngitshela amaphupha akhe. Manje ngitshela amaphupha akhe into engayinotice ukuthi hayi ukuthi uyagula lo, hayi ukuthi uhluphekile. Akahloniphi abantu abadala. Abantu abadala abangase. Hayi abakhona ekhaya akahloniphi njalo nasegcikeni akahloniphi. Into engamcela nathi mina swela manje okay uzogqoka isiketi. Intombazane uzogqoka isiketi kodwa khona umkhuleko engizokunika wona uthi ukhuleke u21 days. Understand? Ngamnika lo mkhuleko ngamtshela ukuthi ukhuluma uthini. Kodwa mawuvuka ekseni uyandlula embedeni uyaklina uyabaphekela. Kulo 21 days kupheka wena kwenza wena uphathisa njengengane ekhaya. Ayakwenza yathi after 5 days ithi kwafika ushembe kuyena wafike yabo angazi uwenza njani cause naye wasakhumbula ukuthi wenza kodwa wakhumbule ngeke wayethe phuma after 5 days kwaphela 3 days ayisenzeki lento. Wazothi amkhulu yazi lento sengilaphekile ngiyeke ngathi mina qhubeka kodwa wena into ababekushaya ngayo ungahloniphi indlela oyiphatha ngayo. Ezinye izinto ayidinga emuthi ayidinga zidinga indlela oyiphatha ngayo. Yabo ayidinga ukuthi ile nto ngithi mina uzusuka engilosini emngomeni usuya ngapha ekhanyeni bese kuza isipho sakho udalule sona. Fanele uyindlela oyiphatha ngayo hlonipha abantu. Okay uthi usuye ekhanyeni so ubungoma ubumnyama. Ubungoma It's a question. Mina ubumnyama kumina cause isikhathi esiningi unokuphupha isilo sobumnyama. Mina ngayiphupha leyo nto. Le nto futhi iyagwinyana. Okay. Yabo mayigwinya lento le iyona le ifana ukuthi yakurecruiter. Yikho abaye bazophupha begwinye ngisho izinto ezimnyama. Begwinye emhlophe ade hamba nenje emhlophe ivele igwinye ibumnyama. Meaning usurecruit isiya captureisha lento. Usuzodansela isiginci sayo. Yikho abanye abaningi behlupheka onto ufanda athi khona so bese msisiphiwo sabo. So ugobela lo usuku uthwasa kuye ukuzozoba isangoma akazibone zonke lezi zinto lezo oyishoyo. I-position yakho uwazi ukuthi umnyanga into kanje. Phela i-position yabantu elokhuzana. Uma ukhulu wazi ukuthi kunje uhlezi kunje. You understand? Yabo i-position akuyo umuntu. Yabo cause yazi khona wathi kumina sihle nje siza ngomhlangene sigidi. Wathi awukakabe inyanga yangempela if ungazulala nemfene. I-position ekuyo naye uwazi ukuthi kanjalo. You understand? Abantu badidwe i-position. Yabo mina ngibile eposition obumnyama futhi ngaba eposition yokukhanya. Ngiyakwazi ukuthi ngisho ungakhuluma ngomndawo sizasikhulume ngomndawo. Ngizokhuluma ngomndawo ngendlela yakho. Bese ngiyakutshela umndawo kahle yini umndawo. Ngikukhuluma ngenzuza ngendlela yakho. Yikho mina mangiposte noma ngibhala ama video angikhuluma kakhulu ngomndawo nomzuzu. Okay ngiyakufaka sometimes ngisengenzela abantu bebone i-clarity ngibane i-clarity. Kodwa isikhathi esiningi ngikhuluma ngediscipline indlela oyiphatha ngayo. Iyona ukulapheka kwakho lo. Okay. So Nkululeko yeah you are throwing bombs. But anyway, I'm used to them. Are you still having fun with me? Kakhulu. Lovely. Nkululeko, before we go to Inkolo, last time you wrote something on one of your posts. Ukuthi isangoma sigunde ekhanda. Ukuchaza ukuthini? Kanjani? Isangoma sigunde inwele. Ukuthi isangoma sigunde inwele? Yes. Hayi ngangichaza umNazaretha. Okay. KwangumNazaretha ukuthi umNazaretha asigunde inwele. Because sithatha ngokuthi ini amandla aseyinweleni. You understand? Mawugunda inwele usuku usuhlambuluka uyigunda zonke kodwa kuba nento ezenzekwayo zakhona. You understand? So ikhona nje into yasesontweni. Oh not isangoma. Not isangoma. Oh isangoma siyagunda. Bayigundela isangoma khona ukuphuphe nje umkhulu wakhe egundile nje begunde futhi abanye. Isangoma. Okay. No, I just wanted to know that. Asiye kwinkolo. Yebo. Okay. Inkolo and remember ukuthi lezi zinto zihamba zo 3. Ubungoma, inkolo, ubunyanga. So the way you'll put it it's okay. Inkolo okay.
before ngiphumeke esigodlweni sesithathu ngaphupha umqalo wendlela mhlawumbe bayamazi abanye uShembe ulokuqala wanginika iBhayibheli wanginika isihlabelelo wathi uShembe kumina iBhayibheli isihlabelelo wathi wanginika kanje waseqhamuka ugogo wathi siyabhala i-testing ngakusasa understand ngaba confused ngifuna uqamba manga understand so emva kwalokho ngayovakashela eNazaretha ngavakasha mangivakasha khona ngithola ichibi ngenza izinto kodwa nje nami ngenza nje sengenzela yabo so mayinginika iBhayibheli ayithi mina ngihlezi ngiwumuntu ohamba ebuza amaphupho kubantu understand ngabe ngibuza amaphupho manje usefuna mina ngikwazi uku-interpretela amaphupho yikho nginika iBhayibheli understand ngiyazi abantu abaningi bazothi iBhayibheli indaba zenkolo yabelungu asikho isikhali esikaSathane esinganqoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha isikhali saSathane esiphenduse ngaSathane yikho abanye abaningi bazonjani baphupha umuntu ekukhiphela uMesi efuna ukugwaza ubona uMesi usungakuso ugwaza yena noma uphupha isibhamu usithathe usudubula yena neBhayibheli ya kanjalo mina babe ngifundisela iBhayibheli ukuthi ngikwazi uku-interpret amaphupho not ukuthi ngishumayele ngalo kodwa ngikwazi uku-interpret amaphupho because athi ngenza example istory sikaNoah understand njalo mawuzophupha mhlambe amanzi understand thotha amanzi angena ama-floods understand leyo nto leyo ikhona esitorini seBhayibheli spiritual iBhayibheli is-spiritual ngizongena elokhuzana bese ngiyafika esitorini sikaNoah ngithi kwenzakalani kuze kuba nama-floods ngesikhathi kaNoah ingoba uNkulunkulu wayecasukile abantu indlela babephila ngayo emhlabeni spiritually ucasule okhokho bakho kuyakutshengisa ukuthi lento babayenza wayengekho right yikho uphupha ama-floods hayi ukuthi uzowabona live kanje understand ukulokhuza njengokuthi nje ngichaze nje ngestory sikaJesu yabo uJesu mangavula uMathewu wokuqala nje ulokhuzana chapter 1 uzofica ukuthi from Abraham kuze kufike kuJesu ukuthi uzalo ubani uDavid wes14 uJesu wes42 yena okugcina you understand uSolomon wes15 bese uyabuka le lineage kaJesu abambethe uJesu simazi ena 1 simazi ena 3 ebuye eGibhitho simazi ena 13 simazi ena 13 ugcina njalo ena 12 bese uthi simazi ena 30 kodwa azokuchazela kube lula uJesu wayembethwe kulineage kaJesu kwakunoRehab uRehab was a prostitute understand uRehab kwaba uBathsheba waphinga umfazi uboyfriend yakhe wayegeneral uhusband wakhe wayegeneral waphinga uphingela ulokhuzana shuthi walala nomunye umuntu eshadini bese siya koThamari nabo baphinga uThamari understand bonke labo bantu bambethe uJesu oSolomon abantu besifazane ngokweBhayibheli baqala ngoSolomon ukushisa impepho uSolomon wadedela abafazane bezizwe imfundiso zangaphandle ukuthi zi-infiltrate la kuyena yagcina ehluleka abafazi bakhe so namanye amakhosi ona uJesu wazalwa-ke mayezala uJesu simaze ena 1 ena 30 uJesu wahamba uyobhabhadiswa eJordani wathi ebhabhadiswa kwayima kwehla umoya ongcwele wehlela kuwo wehla uNkulunkulu kwehlela kuwo kodwa ena 29 kuyale wayengakanayo umoya ongcwele uJesu wangasi uJesu wabo uJesu ena 30 years ebhabhadiswa ngeke ngisho abantu bethi hawu uJesu ngithi mina why wehla umoya kaNkulunkulu ngalesa sikhathi ena 30 wawukuphi leso sonke lesikhathi wabo uJesu 33 years washona sena 33 yabo uJesu naye wayembethe ubumnyama asimazi na 13 asimazi 13 to 29 asimazi lapho wayedubula abantu wayegwaza abantu asazi yabo cause uzubone umama makuthiwa uphile kahle uyingane uyihlonipha uyakuthemba kodwa uJesu babengamthembi abantu bakubo nami ngivuqa mangihluphile ekhaya yikho bathatha isikhathi ukuthi bengithembe kulento cause kusho abantu bangaphandle yabo nabanye futhi abanemoya bayakwazi lokho understand so nakuJesu kwakanjani noJesu spiritual yikho uJesu wabulawa amakholo abafundisi abapriest even ngisho kuthiwa namhlanje uyabuya bengambulala cause uJesu was spiritual hayi lo Jesu lo abamchazayo imuphi uJesu abamchazayo lo Jesu ukuthi uJesu njengokuthi amaChristians abalokhuzana njengokuthi nje kungathi amaChristians am-own uJesu kodwa wona ambulala amaChristian abapriest abakhulu ababulela uJesu akabulawa ngezoni abulawa abantu nje ababhema mhlawumbe abayibhemela abayiphuzela akabulawa ngayibona
wayebasindisa labo bantu because wayeze kubona izoni abakholwa babona ukuthi lo ukuthatha ucotshozo ba wena bambulala ke kwaba kanjalo. Yo, okay. Asiye kubunyanga manje. Sikhulume ngobungoma, inkolo asiye ubunyangeni. Yini kahle kahle ubunyanga? Ngabe kuyafana nobungoma? Ubunyanga nga-comparison nobugedle kodwa ubunyanga uyaphilisa. Inyanga iyaphilisa. Inyanga ayibulali inyanga. Ayinamo ukuthi ukubulala inyanga. Okay. Inyanga iyaphilisa. Ifika kubantu ibaphilise bobumnyameni. Yikho uzobona ngisho inyanga inyezi leliphezulu ebusuku. Lifike ebumnyameni, lifike likhanyisele, lisikhanyisele, lisilekelele ebumnyameni. Bese ukuthi ukugedla ilapha abantu besebenza khona ngani ngamathambo. Ilokhuzana umuthi basebenza ngezilwane. Ubugedla lobo. So ubunyanga nobugedla fine. Okay. Ubugedla, ubugedla sinkalisi njengomuthi nje umpinda mshaya. Umuntu ogedla wazi umpinda mshaya kuyaliwa kuphela. Kuyaliwa ngemithi yabo. Inyanga ibuka umuthi okuli uthathe utransfer iulethe kuphilini. Upinda mshaya yakwazi ukuxuba neminye imithi ukusiza mawuvuvukele. Okay. Ufike uyiphuze leyo mithi leyo ilokhuzana isambisa. Bese usiza mawuvuvukele kwehlise kubohle. Umpinda mshaya lo kodwa uxuba neminye imithi. Inyanga ugedla uya attack. Ugedla usebenza ngezigubhu. Inyanga iyaphilisa. You understand? Yabo. Umehluko wenyanga nobugedla. Abantu abaningi bayibiza ngenyanga. Bethi bayizinyanga kodwa enomuthi okubulala. Inyanga ayibulali ngisho ubona unyezi la elabulala uba unyezi. Yabo, alaze labulala. Yikho ilokhuza umnyanga ke uyazalwa uyinyanga. Awuqhamuki kusasa thusa uyinyanga. Kunengubo yakhona. Uphupha unqwambile noma uzalwa unqwambile uzalwa unqwambile. Understand? Kunendlela ke zeingubo kunenqwamba le ungathi kuyibhabhule yabo. Khona le unqwambile, khona le yobukhosi nezinye. Kodwa yobunyanga ilapha khona unqwambe ekhona lo muntu uyobe lekelela ngamakhambi. Yobe esiza inyama, elekelela amakhambi esiza ngokwamakhambi. Ikuye lento. You understand? Ngisho yena uyaphupha ngisho uphupha, you understand? Bese ukuthi laba ababugedla bahamba bothatha abantu basebenza bahamba bathwebula inyanga basebenza ngenyanga ngento zabanye abantu. Ubugedla ke lo. So buyaganga kahle kahle ubugedla. Kakhulu. Yabo, futhi ubugedla mawunganakile ungazi just kuyalapha. Yazi ubugedla sometimes yabo khona othothi abantu bethu wahamba nomuntu wafela empini wayidela nokugwaza nje igazi. Understand? Wasebenza igazi. Ugedla uzofika wena uphathwe ikhanda mhlawumbe lento usefuna igazi lomuntu. Ugedla uzothatha noma ikuku noma uthatha inefa igazi noma embuzini. Yikho isikhathi esiningi abanye abantu begcine bethi mabe egodlweni nami ngayenza le nto le ukuphuza igazi lembuzi. Yingoba suyesenzela abantu abafela empini. You understand? Abafa behalela igazi yabo bethola ukudla. Because khona umuntu othi mayelwa empini iqala wayethi nje mangithola igazi, mangizwe igazi, into ewayizidla. You understand? So ubugedla based on lezi zinto lezo ezikanjalo. Yabo. Bese uthi umnyanga kuyaphilisa. Which is rare ungathola inyanga na South Africa. Sikhona futhi qamba kodwa ku rare ukuthi ungathola inyanga South Africa. Yabo. Ku rare ngaleyo ndlela leyo. Yo. Okay, before we proceed, are you fine? These three things we mentioned, or is there anything you want to add before we can move? Okay. Into engifuna uku-add especially kuyingane zabantu besifazane. Ingane zabantu besifazane isikhathi esiningi ubokubuka igodlo nje mangathatha nje ingenzile South Africa uhamba uyobona abantu abathwasa kakhulu abantu besifazane. Futhi ma umuntu oyisigangi nami makuthiwa ngesigangi ngingafuna ukuthwasa abantu besifazane. Abantu besifazane banaleyo mbewu yobukhosi. Yabo, inkosi ikhandwa umuntu wesifazane. Izolida kuphi kwababa. Kodwa isuka ilelela kumuntu wesifazane. So njengoNandi koShaka, oMaria koJesu. You understand? Obani omqalo wendlela komababa. You understand? Isiphiwo sikumuntu wesifazane. So umuntu wesifazane mayizothwasa la, mhlawumbe uzothwasa kunezilwane ezikhandwayo. Yikho ezothi kade ethwasa kodwa uphuphelala njalo kodwa ethwasa. Ephuphelala njalo nje nomuntu enwelala nomuntu. Isilwane siyakhandwa. Khona lento kunokuxuba ekuthize bese kuxutshwa unwabu. Khona ekuthiwa unwabu Capricorn yini. Ngiyalibona unwabu. Unwabu ngiyalibona. Lolo lokhuzana. Lolo liyasiza ukuthi mawukhanda lento yakho kube ufake nalo cause lona liyasiza ukuthi licamouflage. Mhlawumbe wena sinkalekise mina mhlawumbe ethi
ngibona intombi thizeni yabo mangibona intombi engayishele emini mase ngiyo ebusuku sengilala koqhamuka isilwane kodwa bese siyishifta siyenze le ntombazana bese kuba lula ngijabule ngilale naso kanti sekuthatha isiphiwo sami ubani owesifazana or owendoda kanjani uthi uzoshela intombi emini and then ebusuku iyashintsha izenze le ntombazana kuze uzothamba wena ephushweni kuthamba bani owesilisa or owesifazana uthamba mina athi bafuna ungithwebula mina oh okay yabo okay kodwa lapho angikho lapho ngifuna ukuchazela ukuthi lento le mayithathwa umuntu osifazane lo othwasayo izofika ilale naye yikho abantu besifazana abaningi bathi kade ngisesigodlweni kuphele u2 months kwaphela inyanga angeni endaweni yami understand angikho esikhathini ayilokhuzana angeni ingoba usuke ekhulelwe leyo nto usuyekhulele isilwane lesi kodwa sesihamba nesiphiwo sakhe uyothe deliver yikho abaye bephuphe ngisho beteta uyothe deliver senginomkhovu wami owena kodwa engizosebenza ngawo of course yabo let's lona wona kofika umuntu ngumthwalisa nango 500,000 ngumthwalisa lento inzima kakhulu ukuthi thina asi understand yenzo ubani lento le phela angithi ngisethwaseni sokusho ukuthi yenzo ugobela wami yenzo ugobela yenziwa futhi nabantu esiceleni ke nje mawukwazi ukwenza uyenza understand yabo so leyo nto ke iyona ke izinto enjani egcina ubona abantu besifazane sebedlala uthothi umuntu usehlala etavern usengathi uyiphara you understand ingoba sometimes sithi bathi bethaka into uthaka into bese befaka into mhlawumbe utshwala noma ini uzofa kwase kuphuzeni utshwala sebekuthwebula into yakuze ungahambi uhlola ubheka izinto zakho fanele ukuhlale wena endaweni yodwa njalo uma uthola imali ucabanga ukuyolokhuzana kuyophuza noma ukuyodla idrug yabo so kuze ngikhiphe busy because waqala wanyakaza uzoyithatha lento le yabo ifocus manje ifocus izolokhuzana yikho ngithi nje abantu yabo ukuthwasa kuyingozi yabo bakhona ba right angikhohlise bakhona ba right ukuthi barenga lendlela yabo yeah okay asize la uke wakuthinta ukuphahla so ufuna sikhulume nomuthi uke wawuthinta ngifuna sikhulume ngokuphahla prayer nomuthi okay ukulokhuzana ukuphahla iproblem yokuphahla khathi uphahla yabo especially futhi mabonto zakhe ayilongi kumnyama nje akukumngozi ukuphahla cause mawuphahla ilapho khuluma khona direct nesidalwa esingimbethe noma nezidalwa ezingimbethe yikho abayime bese bephahla bebaphupha ebusuku sebeyalala kodwa uphahlile ingoba umkhulu wakho uyosondelile usondele nezilwane zakhe umthwalo othwele ezayisebenza kanjalo yikho ziyakutshengisa uthi uyogeza ugezile only to find out ukuthi no lento imile ayindawo kade ezamkhulu wakho kufanele udile nomkhulu wakho wena nothi nokuthi ungaze utshethe uyathakatha yabo le nto le ukuphahla kuyingozi lapho ke cause ngeke ucela umuntu uzokhuluma umuntu osemgodini esicela imoto yipi imoto ongathola emgodini inalokho uzothola usizi nokukhala yabo so ezinye izinto umngozi bokuphahla lokho ukuphahla ke ukuphahla okubasizayo ilaba beyigubhu nezilwane kuyaphahlwa ke lapho cause usukhuluma ngento olokhuzana oyikhandile ikhona kuphahla kwase kwashiftwa izinto kwase kungathi manje lento ifashion yabo cause ezinye izinto uyigadi into engathi ifashion uwazi ukuthi kunama PR firms eSouth Africa azama ukuthi impilo yomuntu omnyama icindezele ngayo yonke indlela so into mayitrenda ngayindlela uyigadi ngitshela abantu ukuthi uyigadi into etrenda cause iyona umngozi cause khona abangasifiseli inhlanhla ezabantu abamnyama yeah bese ukuthi ukukhuleka ke ukukhuleka yabo makuyolotsholwa kuthiwa siyakhuleka kabani kahlahle sizobo sacela sakulokho yabo so mawukhuleka uzocelela abantu bakini kuNkulunkulu ukuthi ngiyacela noma abanye bengasho uNkulunkulu bathi umkhulu womkhulu ngizocelela komkhulu womkhulu ukuthi bayicela nibangenise laba bantu bayisola bahluphile cela behlanjululwe belokhuzana bephila bekwazi ukungena ngapha elokhuzana ekukhanyeni yabo usuku bakhulekela yabo akhohlwa yabona bathini bazokutshela izinto eziningi uzodideka ungagcina ufaka imnqwabo ufaka iphandle engaka ufaka ungagcina uphenduka ungathi uhlanya cause bona banento eziningi banama agendas abamaningi you understand so wena uzobacelela ubacela ukuthi beze ngapha ilapho ke bazokwazi ukushiftela ngapha ke
mase bela ayikho into obengeke bekwazi ukuyithola awudingi ngisho ukucela cause into yakho isikho kufanele ukuthi ingane izohlupha ekhaya bese iyohlala ngaphandle emgwaqeni izophila ngokuphanta iphila ngokuphanta you understand kodwa mhla yafuna yalokhuzana yafuna ukushintsha izofika iyoxolisa kubaba noma miyaxolisa ngenza into wrong igezeke ingane ingene endlini izokuthola ukudla ithola ujuice ithole yonke into without ukucela cause sise position right ngale position kuyaphantwa kuyahlukunyezwa ukucele u15000 wesigodlo ucela u15000 umuntu uzokubethelela u15000 ejike futhi ezokhanda ikhala lakhe uzokhanda iterritory yakhe isabele naye njalo wena ufanele kuzobhayela kuyena kuze kulunga into zakho yabo ezinye izinto abantu fanele beyigade lezo inomgozi le game engayizeli ngobuso into futhi engatshela abantu ukuthi ungayizeli ngobuso ungaqhamuka ubona iphupho nje usuyaxhuma yabo iphupho uyalianalyze kubalekile analyze iphupho cause impilo yakho vele lo spirit yona esilungisayo kuba kanjalo. Okay, so you are saying ukuthi labantu abadala esibabiza ngokuthi amadlozi angazi masibiza ngokuthi amadlozi kumele sibakhulekele ngoba basebumnyameni so kumele sibakhulekele ukuthi beze ngapha ekukhanyeni so kahle amadlozi asebumnyameni. Okay ngingasho ukuthi amadlozi cause akhona sekukhanyeni futhi phela idlozi ayithi okay idlozi ayithi abantu bakini cause khona abantu bakini abasekukhanyeni. Okay, understand kukhona futhi abalokhuzana abasebumnyameni. Oh, okay, you understand. Asikhuluma ngomuthi. Okay, umuthi ke umuthi obalekile umuthi ohlambulukile. Understand umuthi akekho umuntu ongawudla umuthi eSouth Africa. Ucarrot umuthi cause khona lapha khona abanye bathi ulapha amehlo. Understand iapula kunento lapha khona umuthi loyo cause sengenzelela abantu abathi bona abawudla umuthi lo ophilisayo. You understand bese kuba nalomuthi wokuganga lo osetshenziswa kakhulu ogedla lo ukuthi uquba izinto ukhanda into ungakhanda umuntu uNkulunkulu wena yayibona into le into ekanjalo umuthi ubheda lapho lo ongahlambulukile kungcono umuthi okuphilisa ukuvikela abaye bazokhala ukuthi mina angivike ngeke ngizoyivikela kanjani once wala ekhanyeni utiko lo shuya busaba ukukhanya ubokunaka abaye bazongifakazela mhlawumbe abaye bayaphupha leliphupho ukuthi uthi uyabaleka ubalela itiko lo nombalela abantu bekhupha uvela ungene ekhanyeni sebeyaphela cause bayakusaba ukukhanya. So wena make sure ukuthi awunaki indaba zabathakathi awunaki indabeni focus ekuyihlambululeni cause bona abathakathi mawuthakatha kufanele kusuke kunogogo wakho naye wayithakatha lungisa ugogo wakho lokho ngeke kusebenze yabo ungene ekukhanyeni once wabasekukhanyeni le ingelo zobumnyama ziyakusaba la ingeni yabo abanye bakujela ukuthi ngihuphe umuntu ngivele ngene ekhanyeni sekuphelile akasaqhamuki ngeke ubanjwe inkunzi ngisho ebusuku ubanjwe inkunzi ukuthwetshula uthatha into zakho kukhanya kunelanga ngeke uzophuma kanjani kumnyama nje mhlawumbe uzethaveni noma indaweni ukuthi ubanjwe inkunzi ingoba wena lwela ukuthi ungene ebumnyameni njalo ekukhanyeni. Okay, so are you fine now? So in closing now sikhuluma ngokuphahla sikhuluma ngeprayer sikhuluma ngomuthi your word of wisdom before we can move. Okay, whoever that is watching. Okay, mina ngithi okay abantu abafunde ukuphupha. Okay, isikole asisho ukuthi hamba uthwasa uthatha amabhayi uthwasa kumuntu. Isikole sithi fanele ufunde ngesiphiwo sakho ngento wayinikwayo uNkulunkulu. Isikole leso hayi ukuthi uyothwasa. Abantu abaningi abafocus ekuyifundeni bona through amaphupho amanye aveze kuyakhanya uyaphupha ukhulela amachibi bayakutshengisa ukuthi unesiphiwo sokukhulela amachibi ephila abantu hayi ukuthi wena uzohamba emzini yabantu uyofunda izikhwama zakamlondo. Understand kanti wena unezikhwama zakini funda into oyilokuzana ezigodleni zamanje sekuuniform sesidla amagobo ongafanayo sifaka ubuhlalo ofanayo sifaka amabhayi clothes afanayo sekuyuniform leyo kanti iphiwa ayifani. Understand umuntu akayithola mase eyitholile bese eqala esebenza ngento yakhe ilapho ama-fruit awathola khona. Wow. Yeah. Ngizwile uchazile okuningi. I'm shocked but yeah, but anyway, yes. Uchazile okuningi and now asizolana ke
izidalwa angazi your understanding makhuluma ngezidalwa. Actually I want to understand ukuthi izidalwa ziyafana namadlozi namathongo ozihlukene. Okay. Idalo kuyafana ngolo kodwa akufani kahle. Kodwa izidalwa abantu kufanele ukuthi udalelwe ukuphila kuphi. Ingwenye isidalwa sasemanzini. Udalelwe ukuphila emanzini. Idalo kusuka ukuthi zidalelwe ukuphila kini, ezakini idalwa zakho. Zidalelwe ukuphila kuwe. Understand? Bese ukuthi idlozi ile bengafuni ukuya kuyona kodwa sekuyangiphoqa. Yabo yikho iqale ngathi umbuza ngedlozi ngithe khona ezobumnyama kodwa sengichaza ngobudlozi. Idlozi it's a spirit. Esithola umuntu mhlambe wena athi inkalekisi ngenza example. Wawudalela ukuthi uzoba inyanga. You understand? Wena wafika emhlabeni wasoba yini? Wazoba uDJ. Uzothathwa emva kwalokho mawushona uzobuya uzowenza ini umsebenzi wakho usanomsebenzi afanele ukuwenza. Umuntu mangenza idala ulokhu ubuyile, understand? Oh lento awudaleleyo. Wawudalela kufanele kuzuyenza. Okay. Ulapho usuhamba khona nomoya wedlozi, understand? Umoya idlozi which now ongekho right. Understand? Umoya kodwa ongena abantu bakini yabo ukuthi bezolungisa into babeyidalela. Once wayilungisa uyahlehla leyo moya. Oh. Yabo iyona dlozi ke lo. Okay. Yabo bese ukuthi amathongo ke ilaba sakuthiwa sebephumlile beyakwenza kokudalela. Sebelela ubuthongo bude sefana useparadise. Sebefika ngamaJuda athize. AmaJuda athize ukuthi kusakumele kukhona icrisis emele ilungiswe. Efike izingilosi uzophupha umuntu ongamazi eqhamuke vele kusize usemgodini. Amathongo lawo asosekhishwe la masekhishwa lapho sesengasadlala. Sesemele ilungise attention into yakho. Yabo. Okay, because of time, we need to close the show. Okay. But before we close, what is it that you can say? You said here, we spoke about different things. So your last word to the viewers that are watching this episode. Okay. Ngithi abalaleli abafunde ukufocasa emaphushweni abo abantu abayilokhuza ungagijimi uyohlola cinga iphupho lakho kuqala cause yonke into yakhe ukuphupha kwakho ikhona kule amaphupha akhe iwona anempendulo eziningi more than abantu abahlolayo ukuhlola bengahamba thuthi bekuhlolele enye into thothwe nabathi letha umNazaretha uzoba right masuyohlola umuntu uzofika kanjani ekwenzisa ama process amade before inika umNazaretha efuna ukukhuthuza kahle imali before bese ekunini lokho so focusana emaphushweni enu ngamane khuluma ukuthi mayohlola hamba uyocela iphupho nakho ngiphupha into ukuthi awungicingela because into vele usukubhekene nayo otherwise uhamba uyogeza lapha azonyamalala amaphupha akho kosebenza abantu bosebenzisa ngisho ini umswano wesikhabi hlezi sithule kodwa lekusekujule ngelinye ilanga yabo ukuthi ezinye ivala amaphupho abantu baganga bavala amaphupho kodwa ake nje focusana emaphushweni enu nwacinge nawo hayi onke right gada lawa sekukhanyeni gada lawa vela makunelanga noma kukhanya sebenza ngawo lawa vela kumnyama khohla iwona bese indlela okuyiphatha indlela ogqoka ngayo uma umuntu esilisa ugqoka kanjani uma umuntu esifazana ugqoka ukuhlonipha abantu kubalekile. On that note, it's a wrap and thank you so much and goodbye darlings. Thank you.